Yada say yemu akwa baby me ya Adom TV na uguso sheno medidi efia amankwa tamaklo sheno so se nkwahia eba wakwan fiada eni fiada bia 8 pm ti anu sheno so edi amaye yada se papa pa enenso abnaba fefe abejenedwa free Nadom Herbal Center ene ye bidi nkomo enuro na ewo adwaman so ene ne ye ipeduemu emu akwabe se bibia boko dogo zo hoye te nyame aswada o mayentio nti so de obo me fatawa nkasa ebusa no pay me din check ese free Nadom Herbal Center ebre obibia ohwe Nadom no ye mekasa kekewo ye show working ye kire mu de wom enu nti na ye ba na mbi no kakra ide e kan ho na Nadom Herbal Center ye ne produce nafa X-Vein mixture nafa X-Vein capsules na fa so nafa Lady Clean nafa X-Vein mixture say na eties na da kem kama we so doso kama to wetumi anom no fine be ye ho adwuma so kama na capsules no so say na etie e woni tuam kama say na etie no so etemu pa ya dwem ho nti no bi wa ba bie so 5 6 pe de wom but ye de ya hye no man abo ne be e de ma wo se na betumi anom ne kama na nafa X-Vein mixture ne capsules say eboa esiesie memma me patro ye be ma na se wo hwe me na infections aje obema yi aboso nya be ma akogya fiche so kodwo so a na wochim wadwu so ewie so no na insufite bi anase moje bi ede kire eba utumi se wadwu so na so dwu so no feel se kakra den akem udwu so na moje bi anase insufite bi ede kire na eba wadwu so bi a wa hye boxer shorts se bibi ye den e drip egu boxer shorts nim obi wo han de ntumi drip saa wapon adwuma akodu fie no na chenchene atare ne be ma na ano ne be ma na chenchene atare boxer shorts nim enti obeye na to na dwendwen imagine say wo flesh no even ekurokura 2 omo ana omuti nkurase no nkurase fo no ekuro 2 na wo hye jeans strap na tade mu ade we a eye ya no sa na ya nete nti asade nso ndi eye memre na achenchene atare boxer shorts yi okwa ye na to wadwendwen adenti na wo se ba na sa abra Nadom Herbal Center ye di ndo papa se aba adwaman so menua entna ho ema infections entna ho ema STIs and I say UTIs and jo be ma no emo so because urinary tract infection na won fa ne serious nsuo wudun so ya na chesa wo feel say bia kem wudun so ya na insofite bi eje kire eba wudun so ya na moje bi eje kire wakodun so awie no na say wo tija wudun so ne ba no kura no na wo pains e wo be manim obu ono ma ne testicles no me che ne issue alege no ase no wahu aha no pe mu fa nche me e wo se ye ka otumi ti pains e wo memutumi ye ne ja enso nim ye nti a aba ne sa me pa cho se wo hwe me no pe abomoden se wo sa be ka nafa X-Vein mixture ne capsules what na so ye hwe han a doctor ba ko show rubber urinary tract infection no se du be bi a omye ho hwe a enye ya se omo de droben no e fa obe me mansa na wotumi adwonso timisraw e ma na enya ansa e ma na ndru sa stage na ansa na sisie ya odwonso ana wote ya odwonso ana insufite bi anase moje bi edi akire eba no samwei e na wo se wo pe hu pumasi bre adrona ene nafa X-Vein mixture ne capsules nafa X-Vein mixture ene ne capsules e be hwa boa na eyisa hawni na efi honomo ede ama entna ho ema no enya ansa obu ho ha ne de no ama ensoensoa abegu ne bema no ano afi all of a sudden won say ne bema no ahya asese efon emo akwakohyem entumi mbo adwuma sane sane fata na bema na ho de nkra ye den aba fom na wankasa wusi so na wo ye okay no kwa na da asen na ho de ne san abekọ fom chema waso be ye hyepa nesra ema ne ndu sa level na mani ndu sa stage no ansa na sisi a otimi nke make sure say nafa X-Vein mixture ne capsules yi ubepe bi ato enye na pharmacy shops ene herbal shops ai wokrom ha bebia no wokwa ubenya bi ato sa ho de nipo na aba foma make sure say ubenya bi ebesiesie kama senso na begu nsuo na fi ubemam badwon so wi na eja wo pains na fe so moje bi ede kire ba chima ansa na jonso no aba ubu ho kokota so ntumi nda obadwon so sa amade ache make sure say won sabeka nafa X-Vein mixture na ne capsule CB ebehwe aboa na eyisa ha ni na efi honomo ede amobeka so sabena de obo so infection me nibi enso akwa be me de mesrew make sure say obesiesie ho
na wo menye man kwa na esiesie wo ho be ma so e wo se wutumi esiesie wo ho ye kama mbo be ka se menya infection meni oba bia nkohia aye enso meni nye ntia infection betina me so won say mother sometimes we are too careful me mema ne de ohun se mbo de ye nkonko a okota water closet no so no we jeja no ho se wo be ma no eka water closet na no a so obi akodwon so dada na dwon so na akodwon so an infection wo na say ebi so water closet na no a wotina se na se obe ma no etoso a ubenya bi enti se wo ko use washroom na betumi a som betumi so ade tissue ebeto so to prevent all that nafa x-ray mixture in the capsules no se aba infection aba no na enyisa how ni na enfi ho emfa ema na nafa x-ray mixture in the capsules no me ma no so betumi anom ama no ayeyie oyoba na infections tetew oji ho anji nsu nsu na egu ni sabio e de carbon bi enanam enso so begua himfi o scratch and win scratch nsu win hwe utumi tisa ubepia bonten kwa na ayam hyehyɛ because wo kwa koti wa bonten nice girl say nice lady wa fa ho kama kale ya skin ya to so atale pai utumi to bi hye na enso ahimfi ho enkoye dia me catch them say men are attracted to what they see ahofa no betwe na ba dress and perfume no ho ebetwe na ba na nso oba na sahimfi ho no enkoye sister obedu dokunu kwa entina ho ma na nyansa emmema ne bedu ho famfa unja ho nko siesie ho ma ho siesie no endi mu na nsipi na nsita we nso ne bonya de ne boanya de nku na woto ne bo de nje edri entimi stop bi to na efe siesie ho oba de ma himfi ho nkasa ma himfi ho no mo enye neat enye reserve kama eno sa no na national hinema no tutu tata no kopi wa himfi to me say baby aye kama fine enti ne ma ne de muhia kombo miensa we nyina na fa x-ray mixture and in the capsules and after so lady clean we know a 100% natural feminine hygiene wash 100% natural unko yuzu we unko nye kira sembia say nete wo na da kem kama asawa no ehye ho to be hwe kakra egu asawa nim na wo de akoha wo de be hye ahemfie wo hu na esiesie ho be yifin kekawa enne infection at na wo swatch obi de ne de no etumi o sister bna infection no epuba anya se bi o ko re den sa hye wo na abo o run underwear na to me say areho mema wa hampese mekan eniguase na epuba o se me run me pants ni gu ana ntatia fro ni abroso mesrew make sure say won sabeka na fa lady clean bi won fa insert sakeke wo di insert na wo sanso enom na fa x-ray mixture in capsules na ka ho na de wo moje ni mu ewo system nim ni na aba besene akobo obeka so manya infection me treat ma ko wo pani am de nra ko hyehyɛ ho but still na enko herbal ni de tu ase edema ensoso what dey ase tu ase ni na ede ema na infection no enye one day na de baaye enti no treat enye one day na de beko uhia adaje uhia brent me ma say one month am strow de si one month no for me na entu ase emfa ema nafa x-ray mixture and the capsules and afin so nafa lady clean eboa esese ni pedua no sese oba ni be manyina eyi infection the feeling ke kan wa bia e di free ho no mo e de amount na say the money born ma omako gentleman was dum light na mame nya sa fere no fere o on fere anda when asenye pant no asenye into of course can you please turn off the light nya so fere the be man be hu o pant na ase no enim guase mesrew nya sabi ukọ pant na why was so to me feel free make sure so was abeka nafa x-ray mixture and the capsules and shenemboa na enyisa fi ne kekawani na emfi ho no mo efa ema raw panties nkogu o man tate na wanso na tungu so da bi yesa na wonya oba asima ne oba wa ne panties ne anda we gu wo no ma enka bia ye de enim nafa x-ray mixture and the capsules na fa lady clean ebe hwe aboa na aboa na siesie kama yendrei enya na pharmacy shops and herbal shops ewokrum ha bebia no okwa ubenya bi atọ medical catch say Nadom Herbal Center de yen kasa keke we show evidence no nafa x-ray mixture and the capsules na afin so nafa lady clean eboa esiesie ni pedua no my number no 053 1156 556 053 1156 556 053 1156 556 pharmacy shops na herbal shops abekobia no obenya bi ato kanahye ne so say apomudimpa e ma asetena pa ntintina ha ma yare engine pedua no emoso
That's Papa Panty, Nadom Herbal Center, now say, oh, and cano, ye come way na, ye birthday celebrant in come near Radias, baby, radido on more albedro. Happy birthday, and come Albright, also from Pong, a radisha, no your kese, kusi so be kese pa Albright, also from Pong, radintin any muncho, no mouse fra dumo, and call Adumo. Happy birthday, and come nada kwa or Bank of Ghana. Erade enyo kese. This obey kese or do se die empower no mu na nkwatenti ahodi wom ene yesterday amount. Emmanuel akwasi buache happy birthday enkwama. Erade entinani mu nchiro no ma so mfra dumu enkwa dumu nkwatenti apomuden pawo mu. O brother okatechie je sikapa ene wish you a happy birthday. Sansona happy birthday nkoma oforiwa our Adom newsroom. Happy birthday oforiwa Eradin show. Eradin yo kese kwesi se obeye kese pa nkwatentin ene yesre ede emmo. Happy birthday nkoma Benita Nanama Kobod. Benita Nanama Kobod o Cape Coast. Eradin tinene muncho no nyo kese. Chief of Professor na Midwifery Training College ho na wo. Erade mawunye wonesi ni midwife kese na pomoden panso adehye nyamfiri ho o say wo multimedia no show a happy birthday yenyina no so na enen komo ne birthday no nyina no yemfansi midi afia amankwa tamaklo mambo atma ya krado odi ahosepe etwaso